Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silian sang puya tukin na COVID-19 din hun hria thar bra mi za somthum pangain hrian kai ti hmu chu ani Assam le Mizoram sarkar ayote ramri chungchanga nimina inbia chuan kumin October tha inbiak le anrel Bihar Nitish Kumar kai hruai tangrol sarkar thara ding don South Korea tuilena wangin mi parliat anthito tukina COVID-19 din hun hria thar bra mi za somthum pangain hrian kai ti hmu chu ani a rette satanga hmu chu ani darkar samni pelical ta chungin hria wangin mi pakhata thi sample te zongjong za janga somthum polizinga za somni panga point pathum bialan positive a tundin hmuna shikai to zongjong za thi nuai ni singthum sangli zanga somni panyani a nuai ni singthum sangni zaruk somthum pathum enkol dam ani to a enkol lai mek sangkhat za somsari pali omin mi za sari som pangai nan thi pui to ani mishing sangkhat zel positive mu chu to za thi zani som pathumani a mi noi khat zel covid-19 wangan na chan to za ti somruk pali anga chut ani Lok Sabha MP Pusila Rosangan Nimin Kha New Delhi ya National Security Advisor Pu Ajit Doval mu in Mizoram chungchang thu sang sang soi puya Aizawl kho puya tanga zo kho sanga Assam Rifles son chua chungchang ba ka Myanmar tanga Mizoram ral tlan te chom dol dan chungchang le thil poimo dangte asoi puya NSA Pu Ajit Doval chuan Pusila Rosanga thu soi te chu alo enjoy tur thu ashil ani Assam le Mizoram sarkar ayote Nimin Khan Aizawl klapa anin bia a in biak na chu state pani ramre boy chin felna turam malak na ani thu an soi hun rei taka tanga boy na sang sang lo chua pha to na Assam le Mizoram ramri chungchang in biak na hian Mizoram ayo in Home Minister Pulal Chamle nele ain PR Minister Pulal Rot kimatele Assam ayo in Border Protection and Development Minister Puatul Borale Housing and Urban Minister Pu Ashok Singhal teba ka state pani atanga sarkar mi poimo dangte antel ani tukhom te hian kumin October tha a state pani ten ramri chungchang hi gawatia anrele tur thule hemia tan hian antrana ve fel fai takle kim chang taka anlo bo sai tur thu an soi ani state pani ayote anim biak zo hian thuthala khom tu te an koma Home Minister Pulal Chamle na chuan Assam sarkar ayot achunga lom thu soin ramchin fel chu voi khata ti fel thu the ani lo thule zoi zoya a fel chho zela be se thu soya October tha a anim biak ma in Mizoram tana tur kim chang taka boundary committee tenen an soi ho tur thu a soi ani puatul bora chon state pani te in rin ton na boruak siam tura local ani thu a soya ramchin fel tu mm2 Mizoram Chief Minister Puzoram Thangale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma te malak na lom thu soya Mizoram Home Minister Pulal Chamle nale Minister Pulal Rot ki mate chunga an tho hona thataka wa nga lom thu asoi bok ani he huna hian state pani ayo te hian thu chu in trom siamin state pani te nikum august ninga thu chu in trom an siama anla din thu an soya state pani te in kara remna le monna om theina turin malak ve ani tur thu ta langin ramria bor sab ve te thani dana tum khatal ramri chungchang harsana omlo po an thodun thin tur thon soya khailak omlova state pan inkara in sum don ton na kalpuite ramria kun thok tu le lo nei tu te na an tho theina tura inti boy lo tura malak ni se ti te talan ani a heta hiam state sarkar pan hi ten forest regulation an siam chungin deputy commissioner te ve rona malak turani thu tarlan ani bok Government Zirtiri Residential Science College Durtlang Leitana Geological Society of Mizoram General Body Meeting voinga na nimina nei chu Commerce and Industries Minister Dr. Al Thanglena na man pui Higher and Technical Education Department changto ni bok Dr. Al Thanglena chon thu soin geologist te chu leilung hausang zong tu le hai chok tu mai ni lovin Mizoram ang tlang ram le chengchia leilunga chena thlendu na hmuna chuan an poimo le ani ati a Sir Louis B Hydel Project Dam site te tlong rei ekai lei foundation te thlengin ma an la chu lom omati thu soya minister chuan Aizawl kho pui bol hlo zongjong dongkhom tu tlong lui pol pakhatin antify chu alomom hle ti soya heti taka a bol hlo thina wang hiam bol hlo paidan system thleng hin in fi angai ni ati Dr. Al Thanglena chon khovelin tunang huna amamo angzela anin herem thiam atula kuari tanga lungle balu an lak te chu Mizoram mai ba ka thenam ram thlengin tha anti a mamo vetu an tam hle ni ati Geological Society of Mizoram holak na chu tu na tanga kumli kumnga chuan ma son le be sei thule sarkar nen po thataka an tho zel tur thu soyani
GSM President Dr. Jamal Somachuan an Paul chu ramtan rin tlak ni an tuma an ni mek bok ti asoya an chevel chu oil le gas in a khat vek ti soin Mizoram in lak chu an le ve manglo chu ngai to na an che na ngai thu soya Aizawl le Mizoram tan rin omna le digna nen malak ze la poimo ti asoi ani Revenue Minister Pulalrot Kimachuan Aizawl ainon venga sarkar quarter hlui to deuh le chena tlak tolo nia report te nimin khan endika veng chung local council how to tele quarters ality welfare shruai tu tenen type 1 type 2 le type 4 ten en hova type 1 jinga engamoza chu man mo dewa siam ngai ni thu an soeni Pulalrot Kimachuan ainon venga quarters lu atu ten chief minister an mu nuwa an harsana te hi aranglama ngai venchin ya lo hriat sakawangin man mo takin en diktir an ni ti asoya he an digna report chief minister hena thlen le ani angati tunden huna ainon venga hen sarkar quarters za somret pali au meka heng zinga hian type 1 somret pariat type 2 somnga paruk type 3 somni pali le type 4 som paruk oma phalna ne quarter lu chung ko za somni pangale phalna nei lova quarter lu chung ko somli pathuman oma quarter himtok lova wanga allotment siam phal tolo quarter somle achhe de to wanga alwa tu ten an quarter lu lai ne na an lu kop quarter sari om bok ani revenue minister hawan endigna hian type 1 quarter 10 kha chu a him tok lo hleti mu ani nimin khan tourism minister porobat ro moi roi te chuan Mizoram taxi association khompui general assembly voi ni na ardeng thoma hall mol puyan nei chu khole ni na man pui tourism minister porobat ro moi roi te chuan taxi khal turin omten an taxi passenger te thil thei ngil anei tu hne na an kele thap thin hian Mizo te an ti moi ti soin namdang le mi maljok te an thil share lo shilfia polai taka an kaldona mun shuai thlen thin chu thil thale poimo takani atia taxi khaltu te chu in la fit reng tura fuin kum toblam hunrem changa mi somnga zel le lam le lam atanga in khel pui fit Mizoram taxi kap chu driver te tan nei arot bok ani he hunan MC tourism department ne lok ayukta tangin thu soi ngai thla kani a taxi driver te polin health check up nei ani boka conference member sangni zathum vel antel ani indiaram zalena champha voi somsiri panganalom na azadi kamret mohsaf polin intina india nampon zar za tho turin ramchung khola tu zongjong te ngen le so mani a tun thani som bathum atangni som panga chung za tho turani mani ina zalen taka mi malle chung kuaten nampon zar kan zar theni turin indian nampon zar po pharle zar in kai shroina flag coat of india 2002 chu sarkar pui chon ti danglama Mizoram chuan hemia tan hen district sang DC ten thu chu siamin nampon zar zor chona mun tur te hi tarlan ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Bihar ani tis kumar ka ishwai tangrol sarkar tharading dona voin hian laklu ani ang nimin khan nitis kumar hian sarkar thar siam turin khop to ne tamtok ti governor hnen athena party pasari tangin MLA za somruk palin an khop thu soya heng party zinga hen RJD Congress Hindustani Awam Morcha Left Party le Independent pakhat antela sarkar thar tur Grand Alliance a hian pukumar chu shruai to tanung rol taka than ani puan to angin Bihar Chief Minister Nitis Kumar hian nimin khan Chief Minister ani na tanga ban na governor hena thelu ta BJP ne na an thodun na ati top zuya BJP ne na an thodun anti top nu hian RJD le Congress tenen tang rolin sarkar thar din dan an rel zui ngalani Bihar Assembly a hian member zani somli pathuman ommeka hengzinga hian RJD chon MLA somsari pakwa an neya BJP in somsari pasari JDU in somli panga Congress in som pakwa Left Party som parukle HM ten pali an nei bok ani South Korea tuile na wangin mi pariat an thito thudon danin rosunu sa wangin South Korea khopui seola tuilen na sat thu donani a tual chung chachibu mi te soidanin tuilen hian kongpui le metro station te achima khopuya kolphetha cheboka khopui chevela incheon le Gyeonggi province te point harsan antok nia thudon ani mi puin kalpona na satakin akhailaka rel kong tuina chima wangin siole incheon rel kan tu te poti top lai lok ani South Korea president Yoon Suk Yeol chuan mun hlom lai omte chu in saseng turin angen ani South Korea hian hunchen kada chon kum somriat nuaro tui andon tamber tuma thleng meka khochin lok tu te chuan hun engemati chung chu ruwa hi ala sur don ni in an soi lok ani Chanchinthar serti topna na tang pui tuk ina COVID-19 din mun che tharabera mi za samthum pangan sian kai ti mu chu ani Assam le Mizoram sarkar ai ote ramle chungchanga nimina inbia chuan kumin October tha inbiak le anrel
Bihar Nitish Kumar ka shwe tangro sarkar thara ding don South Korea tuile na wangin mi pariat an thito chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani